Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kinong tres ngi jong ketenat yang dang ki baterai haka kerdan gram dak sevang. Hakari India hiborok kuwei ki bahapo kesatri jong ke All India Postal Employed Union. Kila pelong ki jeki ke baklembu por ne ke indefinite straight. Bandawa nak sarkar India ban penteri kamno ya ke kaipot jong ke komiti ya ke belatip kumka Kamlesh Chandra Committee Report. Ya kini ke jeki hamegeliaru lasdang nadu nen kesngi ke RPR tadi ujembang ya ke bala pelong ha office trekam jong ke yang dak ke badan hakini ke nombak shulong. Habayakran bat kilar patai kubor u district secretary jongka ne keseng u Ganesh Gurung ulai tu baka sarkar pedeng hadu menta kampat ai ke nunggu jubab halor kimat ya kiba kinong tre yang dak kila dawa halor ke jingpen kiuno ya ke tulap bat ban itu no yaki kum kinong tre bapura jokani ketnan bat kiwe di kimat jing dawa kini kinong tre jokani ketnat yang dang nang ni sekmat kinsangi no ke jinglit sam city bat kiwe di kikam kum hakabalet sam ki adhar card shaman lakisnong bat kiwe di kikam kat kum kenyeto jong Ganesh Gurung ulaong bakinong tre haka kerdan GDS haborok kuwe kari India kidon hadu arlak nyopo hajar ngon bat tang haka jela Meghalaya kidon hadu nrus pa ngot baro bat ke kam ke baki GDS kitre kalong ban letra iki city shaman lakisnong kamtam sekitain nong kendong haka bakin hap ru banyak kejat debon kenta ni shong ya kanika indefinite strike lagavanta kanika to implement the Kamlesh Chandra report submitted kalau la submit bantala indre buna nyo buna indre haru banta ingi ki GDS ni ponjio kanika tolok tumma nakata kadau ni hapsong kanika strike lagavanta ponjio kanika bandawa ya kanika hokjongi haru banta bindapai ki department ki ang ba ngide ki backbone of the Department of Post. Ini ban yo ka ban hai ka jing yo jugi pada department hari mentakim kimai. Pinang ya ka nakaleng joka department ne nakaleng joka government of India. Kila nek nek ini kumade. Ini ke kam barakoi mitre. Hakinong kendang barakoi ki bio government branch post office. Barakoi ki ang mitre mangi ki GDS. Ini katolop ka jing yo mangi kaduna duna ya ka sibo jar. Ni hadu menta bidang yo ya ka ni ka tolop. Te kuna ka menta ka ni yo ya ka hok jongi ni shong ini bini this time all over India. Really all different demand. Te sakawai ka demand ni don ba ki ni don haka union ni ab submit jaga verification membership verification form. Ini gila submit au banai November. Hadu menta ru ya ka ni part declare. Ni dawa ya ka sarkar ni dawa ya ka department jongi ba pen declare ya kan ka stop bi ko verification la stop ro verification te mentangin kerpa de ka government ban ya ban declare ya kan ka ba ya kan ka membership verification kam kong jane ka de ka implementation of justice Kamlesh Chandra report ai bai la kan ba kurung ka diga jigsha ka bangiru ni diman ya kaju ka jingdiman ba kran nama takdal bun ki ai ke bagi yangi ki GDS ki la ken kum kita kinyut ke department ke jongi ki la penkit kia ki kam ke jongi nadu ki betre nadu ke SB RD nadu ki PLI nadu bro ki jaj jing tray ha department kum bagi tray ki ki regular post mangi la tray kum ju tenrai ke jing siu ke jongi badeng ngidang yo hadu menta maksimum kolong 10 wajar 10 kata kada ging siu yangi dan ta kada bun di ai ki ting ida siam cutiru ni yo tang al pusni haka cisnam ngim don siel ngim don ai te haka ne ka report bangi pa ai ne ka sipin pay commission pade lain kleulang ya bero ki jing yo jongi dan ta kada ngi demand yang ni bahkan pentre comeback kat kom kini ki demand ki jongi ki bingi lapha ling ba kene ka Chandra Kamlesh Chandra committee report jong GDS report